Wari si pagi berengisi pagi, enda si diberu perkolong-kolongna tetap. Tapi si dilakina bagi tahun 2015 Putra Ginting Senin pagi. Jadi bagaimana bandu kerina BPH panitia inti Gunang Goro-Goro Aron. Si itugas kenduman kami man persadaan no di Mbal Petarung enggo buat kami. Tambahana nande bapak turang teman senina panitia mindoman kami si Medan. Maka ibas waris pepagi nimpa pagi kita kerina. Bana kadangan kami istujui kami ka. Endam gelanggota endo maka bagi katang kundai asa ukur kami lid ngoi bahan kami. Janaman panitia adina kurang-kurang kerjaan anta panitia ngatakam gelah nabanci kita hari-hari gelah alu bagai kesuksesan gendang guru-guru aronenda redalan alu muhuli. Jadi bagendam toto kami tambahi kami Siti Inari Persadaan Nodi Mbal Petarum si Kota Medan ngolit 5 tahun berjalan. Teremna kami gundari 65 rumah tangga. Enda setiap bulan secara rutin kami reban kegiatan si inggoiban kami i Medan. Jadi bagaimana manbanta kerina nandi bapak turang teman senina mari daerah seras kita dedah gendang guru koraronenda gelas selalu bagai resehatna kita riakna ukurta buah pagenta tahunenda i pasu-pasu di bata kita endam bas kami nari persadaan Nodi Mbal Petarum Medan sekitarna bujur semua di bata si masuk-masuk kita kerina bujur. Kami Pesika Banjahinari meriah ukur kami. Pulung kita bagenda ibas kutan tenda. Sajang enca pengharapan kami. Kami si anak Mbal Petarum. Rasinggo tading ika Banjahe. Adi banci jendanari kupudi rehar sadana kita. Sebab anir sada kita. Yakin kita megegeh. Tapi adi kita larsada. Edakam murah akap kala ngobok-ngobok sa kita. Jadi emang harapan kami anak ndu, si tading ika Banjahe, mari si persada arihta, si persada ukurta, guna membangun kutanta Mbal Petarum Menda. Mankam siamati kami, orang tua kami, bagepe kalimbu bukuta, anak berukuta, kepala desa, perangkat desa, bagepe BPD. Ena mari dege arsada kita, ibas momen kerja tahun enda. Mari. Man kampe si tading i luar Kabupaten Karo ngarap kami makana kampe min baci resada arindu guna ngenehen kutan tenda kaya akam du banci si bahan si terbaik ibas kutan tenda enda sangat diharapkan kami gelahna ras-ras kita guna membangun kutan tenda Mbal Petarum. Enam sitik kata kami Sika Banjahe makana nina panitia kam ada ngenduk keyboard nina meriah ukur kami kerinana Sika Banjahenari enda aku mewakili sa kami kerinana nterem kita si jenda Sika Banjahe tapi ibas keriahanda Sika Banjahenari aku mewakili sa makana kami kerinana si tading ka Banjahe sekitarna meriah ukur kami ibandu pe adangan kami adina banci kupudi warienda pe anilit adang-adangan si bahandu pesekelaman kami meriah ukur kami asal kita resada. Endam sitik katakan kami bujur ras mejuah-juah menbanta kerina. Sini hamati kami kam si mantak kuta Mbal Petarum kalimbubu kami tambar malam mergana
Sinihamati kami kam Kalimbu Bukuta Tanah Balbal Petarum Tarigan Mergana Karo Mergana Bagepe sinihamati kami kam anak berukuta Balbal Petarum Sembiring Mergana Rikut Ras Temandu Sendalanan Krina Sinihamati kami kam Muspika Lau Baleng Sinihamati kami kam BPD Desa Balbal Petarum Bagepe sini kelengi kami Krina perangkat desa Ibu tim penggerak PKK Bagepe pengurus UP2K Ras Unit Bumdes Bagepe Persadahan Tengah Kuta Ijenda sini kelengi kami kam Krina panitia singgolatih guna dahi kendahi nenda las latampilas sikap kam Krina dahin resada rehindu sienda ning kami Krina di Batar Semulih Man Bandu terlebih-lebih man kam kekelengan kami putra putri daerah Balbal Petarum Simbelang Trem Singgo Merap Marpar lar pilih lar ndobah kami bas pemerintahan desa Balbal Petarum ngatakan bujur Man Bandu ibas kini resadan narihindu ikut kam Krina muat bagin guna banci ndungi dahin gendang guro-guro aron tenda singgo sirencanakan 3 bulan silewat janah seh pak senda ngobancir dalan alu mehuli alu lalit kurang kaipe jadi ning kami Man Bandu kekelengan kami ibas Krina partisipasi indu di Batar Semulih Man Bandu di Bata tetap si masu Krina pendahin ras usahandu gelah tetap mejuah-juah kam dalani kegeluhandu bagem ning kami toto ras pasu-pasu kami jadi bagepe ning kami man kam Krina seluruh masyarakat desa Balbal Petarum ibas kriahan nukurta ngoseh pak sana tanggal sipuduni kita maka pengarapan kami segelah raduras kita jagasa kesuksesan dahin tenda siti turikan kami entah salit maun dia karila bagi ukurta karena kai lagi ya mindo kami alu metro ukur ulaban enda jadi persoalan permasalahan tapi enda musiban dalam tasya ajar-ajaran bagaim pengharapan kami bagai peman kam anak-anak kami karang taruna singgo sikap Krina rasa dari Hindu tridaharah perwisnupe meriah ukur kami malam mate kami nakku bagaimana kari yendak kendu gendang enda sehdung janah pagi suari pe lit dengakang enda dahinta rikut rasku berngina jadi basi enda Krina kampe anak-anak kami mari raduras kita jagasa kesuksesan dahin enda alu bagai kari banci sehujung nardalan alu mehuli jadi kami pengingat waktu nggo melawan landekah kami ngerana ibas kurang lebihna ulah tama sangkut ukurundu bujur ras mejuah-juah kita Krina bujur kami engkap sebagai protokol Tuhan si masu-masu kam Krina jenenar pagi kepudi tambar jekidu Krina bujur ras mejuah-juah kita Krina eda gua agin lalan dak kami panitia engkap dakam tari 5 serangke ya
Tepuk. Rar. Surah. Makaulangan tuh, pecah hati.
Ya, tepuk tangan bagi pengantin kita. Tepuk. Ibas kau sesi ama mari dage bahkan kujena ama karena ibas bintang tamu tangor kera labia sama terbayang-bayang yang kalaku denangin ku ingat kal kena bahagia rusuh oh turang nah dari bungkus Ijakal kena manuk bulanku kamku timahin ade nangis sangana arisi persada barenda Rate mesui oh turang nang denanginku dubem kel kena kuning langsatku kamku darah minderibu anggo medagena oh na denanginku Sahkalukur duagi kakana nadingken aku sisada malam ngeaten nade nangin natap sa aku ngobagenda anggome Mia kulabe lawas me labe berenang indu ku tanah perlajangan ijeng pepagi dari ibu kamku timain ade nanginku anggo medagena oh nade nanginku sekalukur du perbaju gara nadingken aku sisada malam ngeaten duagi natap sa aku ngobagenda anggo medagena oh nade nanginku sakalukur duagi nadingken aku sisada malam ngeaten do nade nangin
natap sa akong gobagena. Ya, Salih. Surah.
tes. Bujur. Ya, satu. Ya, bujur. Ibas berengit nasi sendang, tambara malam merganat nandek kemberakan. Ijai bas pemenang gendang tabas kerja takun waris sekalendang. Ibrekan panitia sada gendang kehamatan mankam karina siman teki ikutan tenang. Sope lengah kurang belas man bandu kam karina tambara malam mergana. Arasanta bila be aku man bandur ikut nembah ke jari 10. Entah ijag ya kari kurang lebih na pembelaskan ku kata man bandu. Olah tama-tama ku sang kudu kurut tambara malam meragana. Sekali kin pegya kari sangkut dukurundu guna nangkutkan kini tuah bayakan mas daging kulanta karina makar tanda-tanda kita ngor pulung-pulung or mirahu korbaswari sekalena tambara malam meragana nande kemberakan karina. Jenda nari pagi terus kupuding sangap kam karinan cari tambara malam mergana pai pekam laran dobang. Iya, Jumpa adung pencarin kam jenda nari pagi terus kupuding Jer siap-siap kari olah kam sadape si banggar tambara malam Naskaro karo mergana. merkana. Sehat-sehat kam jenda nari pagi terus kupuding. Harsada ari harsada cawkap kam rasna ade karihinahi rumah.
Ipabatakan kami sekali nari. Mankam dungkari kalimbu bukuta. Engkap ranginang mergana. Terus kun kami kariman kalimbu bukuta. Engkap tarikan mergana ras karo mergana. Sangap kam karina ngajarakan anak ni pupus sini lagi sini berubah setengah jabuno. Maka nakepe pagi banci jadi rudang-rudang kemalaman bas jabuno. Malam matenung gelok jadi nari pagi terus kupuni. Tambar malam meragana nande kembrakan karina kelangate kami. Aku si bara bagai mengen sablokor belasman bandu. Ngadi aku belasman bandu tambara malam meragana. Ngatakan sang ngadi karina ukuro tagulut ngadi ukuro picat. Menjuah-juah kita karina tambara malam meragana nande kemberakan. Za protokol deh. Ainda gendang adat La Salih. Bocor, mankam kalimbubu kami peranginang mergana si matak kuta. Godagai dagai tarigan mergana karo mergana nande kemberaka Iza ibas panggung dukam sekalendang Kamsi tergelar kalimbu bubas kutan tambal bal petaru mendang gendang kehamat tenang dangi kam karina asakai kam karo mergana ras tarigan mergana Ipalukan menda sada gendang kehamatan semalongan rakyat lagu katonong katonong Sope lengah kurabelas bas lebe dukam karina Arasenta biaku man bandu rikut nembah jari 10 Entah hijak ya kari kurang lebih na pembelaskan ku kataman Bandung Entah sekali kin ya kari kurang beluh kakap duaku arbelas man Bandung Emeng ata kencang kurang ini pigulut ni pijahat bas daging kulantang Entah sekali kin dia kari lebih sakap dua kura belas man bandu karina Emek ngata kencang lebih rezeki Entah sekalak jenda nari pagi kupudi Makar tanda-tanda kita ngupulung orang meriahu kurbas kerja takun waris kalenda Karo mergana tarigan mergana nande kembrakan karina
Jendanari pagi terus kupudi Sadape kamlah pagilit si banggar-banggar Sehat-sehat kam kari na bekas pasu-pasu sembiring meragana Sadape kamola si banggar-banggar Bapa nandek kelengate kami Jumpa pencariin kam kari na jendanari pagi terus kupudi Kam siku jumah kuruma Ola mate melus sinuan doi tengah juma Merga ka pagi daya kendo kutiga Makarah kapal na pagi dompet doi kari na tarigan mergana ras karo mergana Malam mate nungguluh jendanari pagi terus kupudi Makar tanda-tanda pagi sembiring mergana Parang anak singudang belas man manu Arsada ari karsada cakap kam karina bas jabunu Sangap ka akam ngajarakan anak ni pupus bas tengah jabunu karina Maka nak epe pagi banci jadi rudang-rudang kemalaman bas jabunu Maka malam maten dunyung luh jendanari pagi terus kupudi Panjang karina umur untuk karoh mergana Tarigan mergana nandeng kemerakan Aku pe sibara bagai mengen sablok 12 man manu Kitik batang cika